umukambwe Felicien Kabuga wagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 akaba afungiwe mu Buholande agiye koherezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru isa nk'itunguranye nyuma yaho yafashwe ndetse agafungwa ariko akaba atabashije kuburana ahafungiwe. Bigiye kugenda bite rero, ese koko azaza mu Rwanda? Reka mbagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye. Ubushinjacyaha bw'urwego mpuzamahanga rwashyiriyeho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpanabyaha bwasabye ko Kabuga Felicien afungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda kuko aricyo gihugu cyonyine cyemeye kumwakira. Muri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa IRMCT rwafashe icyemezo cyo guhagarika kuburanisha Kabuga, rusobanura ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'impamvu z'uburwayi. Kuva icyo gihe kugeza ubu aracyafungiwe mu Buholande. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge Brammertz ku wa 9 Nzeri 2025 bwagaragaje ko nubwo Kabuga yinubira gukomeza gufungwa, avuga ko uburenganzira bwe butubahirizwa, ibihugu by'i Burayi yifuje ko bimwakira byamwanze. Bwagize buti nyuma y'imyaka 2 Kabuga aracyari mu rujijo mu gihe yinuba ko gukomeza gufungwa birenga ku burenganzira bwe bw'ibanze. Ibihugu by'i Burayi yahisemo byagaragaje ko bitamwemera kandi igihugu arimo cyashimangiye ko Kabuga atafungurirwa ku butaka bwacyo. Ubushinjacyaha bwa Loni bwagaragaje ko nta mpungenge zikwiye kubaho mu kohereza Kabuga mu Rwanda kuko azitabwaho mu rugendo rw'indege bijyanye n'uburwayi bwe kandi ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza uburenganzira bwe n'ubwisanzure. Bwagize buti ubushinjacyaha burasaba ko uru rukiko rufata icyemezo cyo gufungura Kabuga by'agateganyo. Brammertz na bagenzi be bagaragaje ko niba hari imyanzuro ikwiye gutangwa kuri dosiye ya Kabuga idakwiye gutinda hitwajwe ko amakuru ku buzima bwe adakwiye kujya hanze, kubera ko amakuru menshi ku burwayi bwe yamaze kujya hanze. Kabuga wari umushoramari ukomeye mu Rwanda, yabaye umwe mu baterankunga bakomeye ba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. mu byo yashinjwe harimo gutumiza mu mahanga toni nyinshi z'imihoro yifashishwe mu kwica abatutsi. Inzego z'umutekano z'Ubufaransa zamuteye muri yombi tariki 16 Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka 26 yihisha ubutabera. Mu kwakira uwo mwaka yoherejwe mu Buholande kugira ngo aburanishwe na IRMCT. Ibyaha yakurikiranweho birimo gukora jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, itsembatsemba n'itoteza. IRMCT yasobanuye ko icyemezo cyo guhagarika kuburanisha uyu mugabo kitamugira umwere ariko nikinamuhamya ibyaha yashinjwaga. Gira nk'uko rero mu byiyumvira, uyu Felicien Kabuga wari umuherwe ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse agakora ibyaha bikomeye cyane, akaza kumara imyaka myinshi yihishahisha mu mahanga, byaje kurangira atoye muri yombi nk'uko twagiye tubibagezaho kuva yatabwa muri yombi ubwo yafatirwaga muri hoteli mu Bufaransa. Kugeza uyu munsi amakuru ahari nuko ashobora koherezwa mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe bitari bya kera. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira, amakuru ahari kuri Felicien Kabuga nayo. Ese u Rwanda ruravuga iki kuri iyoherezwa cyangwa ku bijyanye no kuba uyu Felicien Kabuga ataraburanishwe cyangwa atagishoboye kuburana? Reka tubagezeho icyo u Rwanda ruvuga kuri ibi ngibi. Nibyo koko ejo uru rukiko rwashyiriweho kurangiza imanza z'inkiko mpanabyaha mpuzamahanga rwafashe icyemezo cy'uko Felicien Kabuga atagishoboye kuburanishwa kubera uburwayi afite bwo mu mutwe bumubuza gukurikirana urubanza rwe. Ariko uru rukiko ntabwo rwarangije urubanza nk'uko ubusanzwe bigenda iyo uregwa asanzweho bene ubwo burwayi, ahubwo urukiko rwafashe icyemezo cy'uko haba ubundi buryo bwo kumuburanisha, mu cyongereza bwitwa alternative finding procedure, aho noneho buzaburanisha ibyo aregwa, ni ukuvuga fact. Buzareba ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha, ibimenyetso n'ubuhamya byatanzwe
n'abatangabuhamya, hanyuma rero rufate icyemezo ku byerekeye ibyo Kabuga ashinjwa, ni ukuvuga facts, ariko nta kukatira cyangwa guhamya icyaha Kabuga kubera ko nyine azaba atashobora kuburana. Icyo ushatse kuvuga ambasaderi ni uko ikigiye gukorwa ubu ngubu bazaburana ku bimenyetso by'ibyo aregwa, ariko ku giti cye ntabwo azakomeza kuburana, kandi nta n'ubwo urukiko ruzamufataho umwanzuro wo kumukatira. Urubanza ruzakomeza ku byerekeye ku bimenyetso by'ibyo aregwa, kuko ibyo aregwa bikomeye, ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Urukiko rukazafata umwanzuro, ariko rudashobora kumuhamya icyaha nk'umuntu uregwa, kubera ko abaganga bemeje ko afite uburwayi butatuma aburana. Ku bijyanye n'ababuranyi, tuvuge ku rwego rw'abacitse ku icumu cyangwa se abakozweho na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, icyo gihe ubutabera bazaba babubonye? Birumvikana ko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse na leta y'u Rwanda twifuzaga yuko urubanza ruba, kubera ko ni icyaha gikomeye cya jenoside, kandi n'uregwa nawe Felicien Kabuga ari muri ba ruharwa bashinjwaga ibyaha bikomeye, birimo kuyobora ya radiyo ya RTRM, harimo n'ibindi bikorwa bijyanye no gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ni ibyaha bikomeye, ariko muribuka ko Kabuga yamaze imyaka irenga 20 yihisha, bikaba byaratingije rero urubanza, ari nabyo bitujyanye muri iki kibazo cy'uko abaganga bemeza yuko adafite ubwenge, babyise dementia ihoraho, kandi akaba atazazanzamuka, niko abaganga babyemeje. Birumvikana rero yuko atari ibintu twakwishimira, kuko ubutabera bwaratingijwe, bituma tugera kuri iyi situation. Ku bantu bashobora kuba badasobanukiwe n'iby'amategeko, hari abashobora kumva ko kuba Kabuga atagishoboye gukomeza kuburana no kuburanishwa, ibyo bivuze ko urukiko rushobora guhita rumurekura. Ibyo niko bimeze? Ntabwo ariko bimeze, nta nubwo binavugwa mu cyemezo cy'urukiko, kuko iyi procedure ya alternative finding procedure ntabwo ivuga ko uregwa ahita arekurwa, ahubwo urubanza ruzakomeza nubwo we ataba agisabwa kwitabira urwo rubanza. Ubushinjacyaha azakomeza akazi ke ko gutanga ibimenyetso no guhamagara abatangabuhamya. Uburana we ntabishaka azitabira urukiko, ariko ntabwo bizaba bisabwa kugira ngo urubanza rukomeze. Ari nacyo kibazo cyari gihari, kubera ko na mbere y'uko iki cyemezo gifatwa, urubanza rwagendaga buhoro cyane, kubera ko rutashoboraga kurenza amasaha runaka ku munsi n'iminsi runaka mu cyumweru, kubera uburwayi bwa Kabuga. Isomo mukura kuri uyu mwanzuro w'urukiko, cyane cyane ko u Rwanda rukomeje gushakisha abashobora kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bakiri hanze, kandi benshi nabo barimo gukura, barimo kugera mu myaka nk'iya Kabuga. Icyo gihe ku bantu barokotse jenoside, mubona ko ubwo butabera bifuza ahanini batazabugeraho, cyane cyane ko aba bantu batangiye kugera mu zabukuru, bamwe bazajya bagaragaza ko badashobora kuburana? Isomo dukuramo nyine ni byo mu Cyongereza bita justice delayed, justice denied. Ni ukuvuga ubutabera bwakererejwe n'ubutabera budakurikizwa, kubera ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye hashize imyaka 29. U Rwanda rwohereje inyandiko zo gufata abayishinjwa mu mahanga zigera ku 1000. Niyo mpamvu rero ari ngombwa yuko ibihugu by'amahanga byakumva uburemere bwa jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo bufatanye nibwo bwatuma abacitse ku icumu bahabwa ubutabera. Naho ubundi birumvikana ko uko imyaka igenda yigira imbere, niko abashinjwa jenoside yakorewe abatutsi bagenda basaza, bikazatuviramo rero mu myaka iri imbere ibibazo nk'ibi ngibi, aho abayikoze, abayishinjwa batazaba bagishoboye kuburana. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, uhagarariye u Rwanda mu gihugu cy'Ubuholandi, ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye Ijwi ry'Amerika.